Ubva tshata COVID-19 mishumo ya phalamennde I ḓalesa u itwa nga kha maitele a online hune vhathu vha davhidzana na u ṱahisa vhupfiwa havho nga kha dzi computer vhe mahayani avho. Musi vho vhudziswa uri ndi ngani zwa u vulwa phalamennde zwi sa khou itwa nga eneyo maitele vhunga zwi tshi ḓo vhulunga na masheleni, Tshipikara tsha phalamennde vha ri vha maoro wa polotiki vho tendelana kha zwa u tou ṱangana sa nḓila ya u sumbedza muya wa vhuthihi. It was important for us to take this political decision that no banning of a parliamentary building, no amount of sabotage will actually distract us from holding the State of the Nation address. Randa dza milioni nadzo vhetshelwa thungo u itela mushumo wa u vulwa phalamennde. Randa dza milioni nthihi khoma ṱahe dzi ḓo shumiselwa mushumo wa u vula phalamennde, ngeno maṅwe masheleni a tshi ḓo shumiswa u tshi farwa therisano nga tshipitshi tsha phuresidennde na nga dzulo line phuresidennde vha ḓo fhindula mbudziso nga mirado ya phalamennde. Nga ṅwambo wa maga a COVID-19 a si mirado yoṱhe ya phalamennde ine ya ḓo tendelwa u dzhenela mushumo uyu. The National Assembly will be represented by 238 members of parliament physically present in the House, whilst the National Council of Provinces will have 60 permanent delegates present. Khabo vhane vho no ṱanganedza thambo na u ḓo dzhenela mushumo uyu hu katelwa phuresidennde wa kale wa lino Vho Thabo Mbeki, tshanḓa tsha kale tsha phuresidennde Vho Nqakula, Tshipikara tsha kale tsha phalamennde Vho Baleka Mbete na Dokotela Vho Ndugiselo.